گلستان کلیچکوچی سروکوکیل کومدام پارتی راگاند کو پیوستی به یاسایی که هیا کوره لبر اندام رخصتن ین کو چکن خود داتینن و بگه تا کو بشتاری جیان سیاسی و جواکی ببن لگوری کوچی دوی او یاسا نه وکه یاسایی که برفره بلکو وکه یاسایی که پیواجویا و گوهز یا چارچوبی وره آماده کرن و هر ساده زانین که اویاسا ده به دستپیک و پشتی و پیوسته هنگ یاسای اندن به تایبتی یاسای تکوشین لدیجی تروره و یاسای انفاز لگوری و ورنگوهارتن و سراس کرن کوچیت آماجه به اکیجی که دیا که هیجی رشنویسه که وان یا آماده کری نینه. Silah bırakanların, örgüt üyelerinin siyasal ve sosyal hayata katılımı. Yasa ji bo endamên rêxistinê yên ku çek deynin beşdarî jiyana siyasî û civakî bibin û dê ji aliyê hiqûqî ve rûbirûyê pêvajoyeke çawa bibin diyar dike. Divê ne weke yasayeke dirêj, weke yasayeke pêvajoya veguhêz ku çarçoveya wê ya giştî û prensîpên serekê hatine diyarkirin were amadekirin. Ji bo vê yekê jî me di hevdîtinên rûbirûyên demên borî de jî li ser vê yekê gotûpêşkirin. Niha di destê me de reşnivîsek tine. Divê em vê yekê bînin ziman. Ev yasa pêvajoya veguhêz destpêkek e. Piştî vê jî divê hinek yasayên din jî werin guhertin. Di serî de jî hiqûqa înfazê, yasa terorê û hinek yasayên din divê li gor vê yasayê kod werin guhertin û sererast kirin. Em behsa pêvajoyeka yasayî dikin ku bi hev re girêdayîne.